friends on SSC ni tei kaisa job notification so paila ke tabo nirok kusuk eligible hingke pass hingke apply khimana hingke 12 pass hingke nirok apply khimana SSC CHSL boni kaisa so khimani ka hingke nirok sedang puila o registration khlaijak hingke nirok orja ko username hingke registration number rogoi te password hingke rogoi hingke nirok captcha code no box hake tabo nirok login hingke oro jaga ko nirok naika details naik nilai bahaya bahaya bone plastik pro kita ibu pro malu naik era pura naik nilai kita registration kita pun pergi apply ke mana ni orang bisa sistem nopo itu naik ke video log pun mau pencet apa ni orang bisa naik itu ke cara kita ke ni orang friends orang pun share ni orang pun sih ke orang apply ke mana tu orang ke orang friends orang ini orang oh my god anak coba lagi sih tebe buka bahasa tebe video dokter dengan bagai masa lagi ke anak support ke coba ke lagi friend ke ni rok te kaisa kau kaisa ni rok ane description link go video ni link go tabo ni rok photo size ko mero jangnai ke pdf size ko mero jangnai bohai ni bagai aro jaga ni rok panai ke photo rok direct aro jaga link go click ke mane ta size rok crop ke size ko mero mane ke friends ong bade asak te ya ke tinai ne lesine boni notification no pore nile sini difference difference amake boni notification combined higher secondary 12 level examination ke boni last date ke tabo 04 January 2023 apro boni last date ke ta STS zero ni bagi to nang ya payment ha gani ro ke ro 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 ayo ha ke ta boni exam में difference के sedang pilih tier 1 exam computer based exam में Februari ke March masih 2023 के ते वैसे exam मारो पिने को tier 2 के computer में मारो पिने को क्या अपन बफर नाइ bonong के सीसो या कता और जगह to be notify letter hero sa के friends boni post ne bong ke te tama ke na nyele ne sedang pilih boni ke player division club ke LDC junior secretariat assistant के पन के साथ में ड्रॉप हुआ JSA के अपन लेवल के 2 नाइट के सैलरी समान के 19,900 माना के 60,200 से होता के मोने डाटा एंट्री ऑपरेटर नंबर की मोने लेवल के 4 नाइन सैलरी के 25,500 सिमिंग 81,100 जोड़ा सो के level of para ni para ke mereka ke 92,300 ke data entry operator bisa ke grade A level ke 81,000 ke vacancy kita mau total vacancy tunai 44,500 tunai approx tunai ta के age relaxation के 18 इसमें 27 जगह के apply करना है के ST रोने बगे SC ST ABC को रोने बगे relaxation रोने का के ST रोने SC ST के 5 years के OBC ने के 3 year के PWD है के undeserved है के 10 year में के वो relaxation रोने का के जो सागरी का की तो नहीं के PWD में के रोने के 15 years relaxation का 15 years relaxation fund ये अब normal SCS di orang bagi taksi ni bagi kata 18 27 plus kan ke เรา essential qualification ตั้งนี่เราสอบตัวจากกันให้ apply แค่มาใน LDC G JSA เต DUA เก DU grade A มาให้เราทุ่มตัวกันตัว standard กันนี่เรา12 pass ใครสั่งละกันให้ apply แค่มาในเราจะ candidate must have 12 pass standard or equivalent examination from a recognized board of university
bahagi apply kene ke SSC ni apatra mano skapila usai ha SSC ni website hage login ID ID password login kemani kore no jaga no hage ana rono system no gela nei lo tabong ke registration lagi ni registration wise ba kaje ya matong ke registration lagi ko no mo ke exam center no kita ara no lago ke pani ni no ara lago maro je pajani ro kan so aje segang pela asus kami orza kon he exam ke tani segang ro pilwa agot lago ro hake agot lago ne exam mai ke tabo segang pela so tani ro pati karo ke pati ko exam ke je segang pela ro agot lago ro agot lago ro different tani ro segang pela tier 1 maro nai tier 1 koni kore ni ro exam clear khai mani pore ke tier 2 maro nai ke ni ro tier 2 ko tier 1 exam clear ngi ke tier 2 ko sui me ek nai kita bone ro nai exam syllabus tier 1 English language basic knowledge to nai 25% nai 50 marks to kaise kaise 2 marks nai ke general intelligence 25 marks 50 marks nai ke 20 deep active basic arithmetic skill ba 25% nai 50 marks general awareness 25 scribe as per para among ke alka inke tag multiple choice ke exam maro karana ita kita kita itu ke pai ke maro na inke section 1 to nai module or jaga mathematical ability go to nai 30 kon kore 30 calculation 30 mark je maximum mark ka ko jaga description on link roja tongo ero ID ko kore ke syllabus ni hoite ero search ni kore la hage cha line ta ni ro kore gani roja syllabus roja quantitative aptitude kita number system ke computation ke whole number determine and fraction relationship between number one of additional to the admission certificate it is mandatory to carry this 2 passport size color photograph original valid photo ID full having the date of birth as printed on the admission certificate namun kita ni roneu omor tak admit card no khai payment kore sini ro matlam ne je photo kena ID proof kai matlam ne amar और ज़्यादा समय मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मान के यू आर का बेटा ने सिलेक्शन यू आर का 30% के ओबीसी डब्ल्यूएस ने 25% और के अदर कैटेगरी स्टार चला एससी एसटी रो पकड़ा ये प्रो के 20% asal asal रो जाना पर कॉन्सेप्ट प्रो माने परसेंटेज को मा को तो के कॉन्सेप्ट बारा मांगे negative mark dong nai khai or jaga half one ni half kat kang janai ta ke kaibri kaisa sayang hang kaibri sayang ke one mark kat nai tabung ni ro registration bahi khainai bonai ke ta ni ma ya katal ko ke registration sarang pelau makane ke ni ro sarang pelau registration khaija khaya khai tong jak te na ya registration number te password ke ni login ke orang apply kita bo part 1 sebab one time sama registration makane one registration ke kan ke tani mobile number mana email lo OTP sudah verify makane ke ada number marona ke makane kita bo हमने कैसे नहीं होना आई सिस्टम को भी नहीं होना ये मेरा आधार कार्ड होंगे आधार कार्ड और सारा वो कोई आधार नंबर बॉक्स रिबन करके वेरीफाई आधार नंबर बॉक्स रिबन करके मालूम
ni Aadhaar card kari ko ke type of ID ko driving license ka rakam ko ka ke bon ko ka ID number ko ko jaga bon ko ke name ke ni ko suji ke devisa ke ni verify name of ke devisa ko suji maro ke father name ke ni bawan ko ke devisa pun ni bawan ko maro ke mother name ke ni aman ko ke devisa ni mother name ko ke verify ke wani ke suji ma bon ko ke next ro bai ko re roll number rote bon ko ke passing year rote bon ko ke gender nang salade ko te ko ke roge ke level of examination of educational qualification atang ni basic level of qualification ke tang ni ke post graduate maro na ke bon ko ke mobile number ke ro saga verify mobile number ke email id ke maro na ke ni state UT or permanent address on ke tang ni dir pula maro na agar pula apa itu kan ke bon ko ke saya ko lawan next naik kan bahwa mana kurang kategori ke ST maro na ke bil और अगर कैसे ST को के ये पे मत नहीं तंग nationality को के citizen of India और जहाँ के मरो ना के identification मार्को अंक तंग नहीं और जगह चौक तंग वहाँ के चिन्ह मरो ना इधर जगह mall on right के are you a person with benchmark disability PWD और जगह के नौकर मरो ना बोल पड़े के number के permanent address नहीं address विधि के बोल पड़े के UT state UT तंग state UT के तोलाई district तंग नहीं और जगह district जो वहाँ के जगह वो district है के south district तीन number रोटी बोल पड़े के तो वैसे हम विषय में भी तंग present address पर permanent address yes बोल पड़े के save password login kalian supaya kita ngerokok oke mau apply ke sana combine higher secondary dual level ini sampai saya form online ngerokok kita nih memang harus ada kok sujak tuh kurang nunggu kita mau ke je foto pertama nih je start mak kasake rosa teman itu kita ngerokok je gimana masuk ke preference of examination center kita ngerokok harus ada exam center orang itu agak tulang lalu kelas ke sini orang orang sama orang di sini orang kita berubah di baru di sini orang harus tidak mungkin terus ada ke standard or pass science stream with mathematics on it and 12 mathematics to hang can you or yes ready I can you given whether you are an ex-serviceman here as an or something number of your secretary yes okay one more say start my was missing or the must okay whether age relaxation or the relaxation नाम सुनिए तो के बाद अगर yes रोटी के नाम से kita mau marah nanya nih 27 saya parang gitu mungkin ya kan itu age relaxation and test one for the highest qualification misalkan yang highest qualification application yang reference saja apa whether seeking age relaxation atau case opinion or source makanya SC atau SD atau source lagi parang highest qualification yang bisa kita qualification yang bisa kita details of qualifying educational qualification and class 12 pass ni maro na yon sa nilo pass ni details mabuksan ita untuk class 12 pass ni si level ni si kiba mungkin nilo
status ke pass marona ke 12 ke passing year ke debo pro pass kai or jaga ma box na ko or jaga to box ka nang ya ni ro or jaga ma box na ke roll number ke percentage ke sene ni ro ma box kai ni ta or jaga to automatic box ka ke box ka nang ke ni ro or jaga box ke re state board or jaga ni or jaga ni board ko hero box ke ro ke mention kon kore ke start mak ke se jaga or jaga ke 23 go to you na mo na or jaga ke yes marona kon kore ke step photo photograph ang kita meron photo no upload na size ke bisa na 20 KB 50 KB bisa ko ang kanina $20 ke bor daga upload ya kana 50 ni saka ke upload ya kana ke 45 from KB ro 30 KB ro kene upload ke mane asa ke bone pura signature web ke bo 10 KB 10 KB ni tolang ke bor daga upload ya kana 20 KB ni bising saka ke be apply mo ya kana ita upload ya kana ke foto size ko mero tanai tan description link ro jak tong or jaga ni ro click ke foto size ko mero mane ke size mo ke ke tawobe 27 or jaga yes ro ke jaga ni September ni sing omo September ni kesan foto te kon se kesan to or jaga ro ke omo kon se se or jaga heading ke ke porque no se te va a decir que le foto está con que eso está por que hay que ir a box of que hay que ver más por que और जगह कैप्चर कोड बॉक्स FM और मेरे बॉक्स पे कौन पर प्रीव्यू क्लिक करना पड़े अप्लाई के फोटो बॉक्स उल्टा रहो है और तारो है जो है हमारे से पास ज़्यादा है और तारो kita के फोटो हम के रोड computer dukan ko tangi ang hai khagi mani or jaga tangi bro tension amai ko ulta pulta ro bai ke paksar rese ro ke ni ro kanal hai ke nai ke photo ni gan ro photo passport size photo ko kaisa edit bolta o mi ro ni date box adita date box agi ro photo ko ke date reject ni akana ke date box yang ke reject ro ni tension asuk jarate Subalai